lento ephasika bazalwane kwangekona ukuhlangana kugqunywe kucula ama-chorus kwathiwa a man in his house. Hallelujah. Bayihlala phansi bese iyabachazela ukuthi silapha nje sisuka. Hallelujah. Because you must understand bazalwane ukuthi sisukaphi. Asikwazi uku-appreciate indawo esikuyo if you do not understand ukuthi sisuke kanjani la sibe khona. Yingakho bazalwane uma ngabe abantu sebeqonda ukuthi basuswe kanjani la kade bekhona asikho isidingo sokushaya ubufebe nezono ngoba lo muntu useyaqonda ukuthi I have been bought with a price. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kunezinto angasangeni kuzo. Hayi ngoba ukhuziwe noma umfundisi umkhuzile kodwa useqonda kangcono ukuthi ususwephi. Hawu bazalwane. Hallelujah. Ngabe siyadlala mangase siqhubeke nokusonta abantu not understand where they come from. Nokuthi uJesu wenzani esiphambanweni. Kulula nje ukuhlabelela sithi khona imvana eyahlatshwa ngenxa yethu kodwa manje we need to grasp the understanding ukuthi kahle kahle esiphambanweni kwenzakalani. Hallelujah. Wethu uJesu uthethele style uthini Jesu? Uthini ngempilo yami? Uthini ngefamily yami? Uthini ngabantu abasondelene nami? What do you say about my life? Mawuthi kuphelele kufeziyo. What is it you are saying? Hallelujah. Uyasi when you understand ukuthi uJesu wenzani empilweni yakho kunezinto noma usathane mayiletha ngetray you refuse them. Hallelujah. This is not my portion. So I know who I am. Hallelujah. Hallelujah. uJesu kuthiwa bake bafuna ukumgcoba beyinkosi kaIsrayeli kuthi isikhathi kodwa sasingakashayi kuthi uJesu wanyomuka ebantwini wabaleka wathi ngiyazi ukuthi ngizelene emhlabeni. Hallelujah. It is not my time. Hallelujah. For if you understand who we are, there are things we say no to. His wire to Paulos, Musa kaNkulunkulu uveziwe bantu athi ke the grace of God athi uyamfundisa ube bengibhala iBhayibheli lami bengizothi the revelation of the grace of God. Bengizothi ukwambulwa kwenkazimulo noma bomusa kaNkulunkulu empilweni yomuntu ikona kumenzayo ukuthi athi cha esonweni. Hallelujah. To understand kade ngifundisa lapha ebandleni ngesonship ukuthi makuthiwa uJesu ubani ingalo kaJehova yambulelwe bani wakhula njengempande emhlabathini omile wayengenasimo ukuba simbuke simthande sambuka njengomuntu olahlwa uNkulunkulu. Hey Nkosi yami. Kodwa mayiqhubeka kuIsaya uthena wabungumseni wezoni. Hallelujah. Amazwi wangena esikhaleni sezoni wasengena yena kuthiwa he became an intercessor of the transgressors. Kuthiwa ke yena washiya uNkulunkulu ukuze thina obtain a permanent presence of the Lord. Hallelujah. Waletha amadodana amaningi enkazimulweni. Hallelujah. Amashande Nkosi athaphathaka. Ingakho lithi iBhayibheli wamthokozisa uNkulunkulu kwamhlafaza. Hallelujah. Omunye wayengathi ubaba uyihlafaza kanjani indodana kanjani ukuthi ubaba umthokozise ukuyifahla indodana kodwa kuthiwa wabona isithelo sembewu yakhe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayisizi lutho kodwa make yafa
Bake yafa yahlukana abantu bathi yafileyo. Uthabatha uNkulunkulu wabona isithelo Hey. sembewu. Hallelujah. Ngakho-ke kwamthokozisa ukumfahlaza ukuze kuzalwe amadodana amaningi. Hallelujah. Waletha amadodana amaningi enkazimulweni yakhe. Yithi labo bazalwane esasingabezizwe mangabe uPawulos kubaseRoma chapter 8 athi nikhumbule phela ukuthi nina nami ngama branches noma nani ngamagatsha sendle.